Već neko vreme imam želju da obilazim gradove Srbije, da upoznajem ljude, događaje i tu posebnu energiju koju svako mesto nosi. A ovu priču počinjem u Požarevcu, gradu iz kog dolazi naša omiljena Plazma. Povod su bile sportske igre mladih, čiji je Plazma već 8. godinu za redom generalni sponsor. Manifestacija koja nosi divnu poruku jednaki u sportu. Razgovarao sam sa nekoliko osmogodišnjaka, devojčica i dečaka. I njihovi odgovori su me nasmejali, dirnuli, a neki iznenadili. Sa Arer se družimo skoro 2 godine. Zašto? Milić. Zato što mi je drug i neće da me izda nikad. Moje 2 drugarice definitivno, zato što se družimo dugo i zato što me one najviše razumeju. Letenje. Mogu samo od škole pretim do kuće. Bio bi nevidljiv i mogu bi da radim što hoću i uzimam stvari od Plazme. Ne znam, spašavala bi ljude. Spašavala bi ljude. Bravo. Najljepši trenutak definitivno kad smo se takmičili u preskakanju vijača. Zato što je lepo, zanimljivo je i dobijamo stvarčice i zanimljivo je, družimo se. Planiram da nastavim ovu misiju, da obilazim gradove u Srbiji i otkrivam zanimljive manifestacije. Zato mi napišite u komentarima koji grad bi trebalo sledeći da posetim i koju manifestaciju ne smem da propustim.